Konem yang muyai cungal sakaratan kay pwede bang kukuran sama child court. Wan kemele levelap kay tikan karusan nanta kasilu ye tiyak Mwomwohdsou government. Cungal wawe minto ka kaunan Lien Alem Pohnpei yo yang officers kan karus kaunan lubiti kan karus yang arain kan karus kaunan ewe Mwomwohdsou songkawai din Lien Alem kan menyang kach tabaco kacang wamparong kan okarus yan nabkach tabaco nan Mwomwohdsou wat MC komoy tengnya kuyan baca wanda tuan patapen Mwomwohdsou wat abdana kayo kasampan kecailan mangi tabacoan yawasa tuan Mwomwohdsou wat baca wasangye nakaretai rain baca wasakset main kon ambat ketua bukul meisa kuya yang some irain men sabang kau wasel sanger wen Pohnpei eri semen kainan wen ruk nan takayakan me baca longotor oce katar wasakan nan wen Pohnpei eri wen kaksan saleng kumain me miyenas nem yo mak mai jeng karonga sebaca wanan Mwomwohdsou watch me ye Orlando pol meno yang baca to nan wen Pohnpei wen kak cuwang labalabakan karus dan government baca nan markikan nan wen Pohnpei wen kak begita wasa me irai men Pihs kanen kak Lien Alem watch kue kita me bacawan me euran me rasong sanganan so watch men Pihs sola banga bicara pun tekan Pihs nan wen ru Pihs baca nan wen ru ni eu tekan tekan watch baca liman losa wen bikin kaksan saleng kecil karus kue ikan bacawan mereka ikan lama-lama me Pihs pintu wajah losa Pihs baca ni eu tekan losa baca ni eu tekan hari ni anso me oda baca tor nan wen Pohnpei onan markian Madolenihmw na kupuretan me apan akwali queen watch me baca tor sang wen ru main kon ni anso me rain baca tor me ni kan bakal me len kurus cup bacawan yang asar baca lagi di bangka kana sayang menya seilok me rain kuya Icara socho kalutunan, rai cuman, tapi rai baca tu ras cuma cawan nyawasa, rai baca lagi, rai socho we kemasan dan Pohnpei. Tapi kak rasong rai men Israel kau ni aso me rai sei lok, rai cuma dan kedepanan. Main kau cuma nono makaralaban, cuma apa, we socho men yang baca tu. Pohnpei, pues ocho kacawan masalah Pohnpei, dia yang baca tu. Pues yang so bang kacawan awalap. Ni yang so meleleh Pohnpei, rai mesili akan monamen meleleh tongoin Pohnpei. Bang kupuran, nam marki Sibau, nam marki Moses. Dari kalangan demi rai men Madolenihmw kau, tapi men Pohnpei mapali rai sam kolonia delatato. Weki ansa wapa socha pil anana archik apituan momon rain men Pihs ni arain let Pohnpei oi rain nen dangoto sang kolonia pachoti wasakis me atan kilukun nan taken chamon tawin socha pachawan na chamon friend sapalman aran makan ran wacha sampai me baba me ye nos ani aso wa ku nos Madolenihmw reinan so besar bil makta samer lukun o baca dengan to sapala ta aron makan ayo me ye Alfred Perez liancer Israel kome sapala kau me Israel dada tonger nan sapala ko san
sa balap nan wasakis me en sa kawarai post office na bacho sa balap ni wasa mirai la masdiakan wona meno bacho ide nan sa ukis tami rai kunuya rai kun bacho wana ramasakan ni akun bacho to rai kun dekat to kachkito inian nai te wood icha mirai bacho me main acai cuman me asal restu tak pernah percaya kacawan masa Pohnpei. Itu yang kapalinan sewa, boleh ke kalangan yang kau no, boleh ke limpak Pohnpei, oh limpak macam sampai nanti sampai kau no macam macam men Pihs bacor men sapalap na Mwomwohdsou sapalap eren sambar eisa kisu. Eri yang sewa me Irain bacawan metawatar me naso konem irain yala re Mwomwohdsou. Bagi yang semua releleto irain me siliakan monumen. Ranwa irain men Pihs me memor. Kuen kapit sansa ye wan baron kainoli. Joseph Editok o Relina and Tritel Editok ay warak kwa Tritel yang pacolo ngotong murin iya. O niya katkatak menran watch Naftali Alonso o Penakap Yemen. Ye Israel mautang yak puntakan men Pihs na memor letran watch. Preach me put Pohnpei sesuatu yang men Pihs. Puntakan men Pihs preach me Pohnpei. Mai pura. Eri mai lolo kirai me wana meno porente matakan kasalehda tala kwa na naglame wana meno sola men Pihs. Wana preach me Pohnpei. Eri nian so me kirai men uyala re Mwomwohdsou se uyala se chochola ki cara masa pukisiliakan silimen nian so me se uyala re Mwomwohdsou nan ako chope so sansaran apnan ako chope ketua bukit wana isa kisu kamelele me sangan so me se majoto sang sapala o len ranwat agan len dakap ako chope Mwomwohdsou Pihs leler sombang limeisak kalangan ng Mwomwohdsou sa pala pwede aray kanay aray naitipitier Mwomwohdsou Pihs ni kaway tumaw di magareta kich Mwomwohdsou Pihs sa gandin nananchi malala sa matnono Mwomwohdsou sa pala kawasa marabang ganiti ya sa pilkap nanchi yang sedlen apse socha kak tauliran panay socha gengkang kay tala sa kwenyo ragan mimitan nanamen nono eri and so what when kak sansan ikamelele me John Mwomwohdsou what sa changachang kriya aramas ilo eri image was a me chungan sa karatapan itiya o kalangan ng kumal koros o kumal kajil kasi ka ng kupuran namen na ejungal sa karata mesal suwata kalangan ng kupur koros siya